Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ki nong ilam shinong kathan shakhoi kuna bat umdap lem bat kiwe ki shinong lingba ka Joint Action Committee umdap area ha ka nyautarek unai wing arajar arpsaw kilalet pan ujor show executive engineer katanat PWD Road Nongpo Division halor ka jing I Isra daw kontraktor basan kilometer na ka scheme PMGSY balamang nadu paham maulen siya sakhoi kuna Haribhoi district. Ka JSC umdap area bala lamkhman do uba Lawrence Nongrum kum chairman ha ka Jason ran langru da kirio rang ba ki long kami bat khon samla kilaya kendu yo EE katanat PWD Road uba emperbot bat ladawa na u ba unshim khia mardor ban pha trai pendep ya kate surok kabala pensosat ikipaj ba nonglet nongwan. Kani kesurok PMGSY kala don kumbasan kilometer kadai kesurok ba kongsan kaba penieso ya kasinong umdap rengi umdap dimu paham sobar umjong khongwing bat syakhoi kuna. Na kaliang ke JC umdap area kala aipor hapo siteo yo kontraktor ban sedang pentraino ya ke jing trai surok lem kumta ke JC kamban si bansim dekilat betinge persya yo tei kontraktor. Hadin bangi layo ya sibun kajing ujor. Kajing ut kajing nam na kipat ba jong kadong berkatany. Hakabai day bat karukom pentrei bat kajing penslem. Ya kajing pentrei ya ka project PMJSY kaba na paham mauleng syadu sya umdap. Kabadon ya ujung jrong ubah san point kat ar kilometer. Lasdang ya kene kajing trei hau Desember arajar ar pulai. Bat hakajing sedang jong kene kajing tray. U kontraktor ulaweng lut ya baro kablak toping ke barim baro silenter jong usan poin kar kilometer jong ke ulunti. Hadin ba ulaweng ula sange e kajing pentray menta malu malala kumba syupau benai. Menta kasngi kum ka Joint Action Committee rangkat kajing sanranlang jo kine ngilayo benya kendu ya u executive engineer jong ka PWD Roads Nongpo Division na ka benta banbu da kajing tho hakakti jong u executive engineer bat kajing dewa ka bahakmat jong ka Joint Action Committee kalong bangin aipor ya u kontraktor hapo sitayaw ban sedang ban pentreno ya katay ka project bat uhap ban pendep ya katay ka project Haswa umas arhajar arpusan. Bat ngilapan ru na ka office ya ka DPR ka detail project report. Bakum kinong penyai snong. Bangiru ngila ban page ban kemi ban bud din ya kate kam. Ngis ngokumen hadin bangila yo banya kendu bat u executive engineer manakaliang jong u. Ulai ka assurance ba unsim khia ya kane kam bat ban direct ya kontraktor ba un sedang no ya kane kam. Kadu ya wai na kaliang ke Joint Action Committee ngilasim ya ke resolution balada uneu kontraktor unfail ban comply ya kite ki demands ki jongi na kaliang ke Joint Action Committee kan sim da ki senjam ki bateng persya yakum kine ki kontraktor Iwan hangni om banyak dokti yano om bangia dan kata kajing bisni ya kino ki kontraktor ki baterai hakatai Henry ngiwan da kamensim ke bakia ya kajing jenjar kajing mat ngikum ki traisnong ha kayat ha kapang ha custom kajing jenjar kelenti te habangi pek ya kene kajing tray jong kontraktor ha kine ki snong ki dong ki jongi la long thik kumba tray dusman mensua hapor bangim pat yo kasurok kadang biang malu malah ndenda mentapat nda ilamut ban tray la kho snap lut barok khat kane kadai kajing jenjar ke bahasa bapalat lada in tray no in kho snap khandiat
satrai dah kau snap hendak satrai ke biang dari mental long kumpat trai jusungan ndala kau snap lut barok kau adin nang ta pada suit jendat kumtu kata kedai kajing snew sebab palat kambun sen kibriu ki basyong basa stu kidai kinong rep ki marep ki maryang jungi kidai ki ba ngihap penmi iki sayau syahat kador ke bangidi kedai kador ke batat ngihap siu ke bai kali pada hakador ke barem teng ki driver benang balik passenger dan ngilek merwai arngot kinum trek namar balai balak sniu palat usurok ki ang bangin hap siu ke bai kali na umdap ha ar pemer ngihap ban siu ke bai kali sanspa tengka na ka banta jungi ki kentai ngihap balik bala arsi ban ya ka jindon kam jungi wat tang ban lek le ya ka KCC lane kini ki baret ki baria ki bade ki kam private ki jongki ru ki haban pelut haduk san spa andre spa ta kam dei ka basuk na ka banta jongi ki nong susnang ka jingjar te ngi kerpat na kaliang jongi ki nong susnang ya i chief engineer nang ne sakmat lada ini kontraktor imla bantrai mo ngi kerpat i ba in island na sakiwai pade ki kontraktor ki ba kibala bantrai ban pendap hak na ka banta utai surak omdei ka jing sim kabu na ka banta jengi iwei pa iwei hende na ka banta ka bha kamiat jong ki nong sung kapang custom ngi kham suk ka lek kawan ha kamiat ka yong dan na kaliang jengi kerpat nang nia sakmat balada ikan traktor inam trainer ha ka banta hi u tayau ta ka mot ngi kerpat i chief engineer jengi badan buram ba in aino ya kaneka kam sakiwei pade ki bala ban pendap hak ya kaneka kam kat kum ke jingdon kam jengi